Sorotan lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan kunjungan kerja ke Rusia dalam waktu dekat. Kunjungan ini akan membahas potensi kerjasama alternatif pasokan minyak di tengah konflik Timur Tengah. Rencana kunjungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono usai menghadiri Musyawarah Nasional Ikatan Pencaksilat Indonesia di Jakarta Convention Center Sabtu. Sugiono bilang Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo akan membahas perkembangan geopolitik, imbas konflik Iran dengan Amerika Serikat Israel, dan isu strategis lain, yakni situasi pasokan energi global dan kemungkinan kerjasama Indonesia dengan Rusia. Dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Itu Mas, terkait minyak Mas, terkait alternatif minyak itu Mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu saja. Keinformasi seputar Perang Timur Tengah, Saudara, kelompok Hizbullah pro-Iran mengklaim berhasil meluncurkan rudal ke pangkalan Angkatan Laut Israel. Dalam video yang dirilis oleh media Iran Press TV, sejumlah rudal ditembakkan dari lokasi yang tidak disebutkan. Hizbullah mengklaim serangan rudal menyasar sejumlah titik lokasi di Israel, termasuk pangkalan Angkatan Laut Israel di kota Haifa. Belum ada pernyataan militer Israel soal dampak serangan ini. Sejumlah rudal yang diduga ditembakkan Hizbullah dari Lebanon terlihat mengenai sejumlah bangunan di Kiryat Shimona, Israel. Serangan ini memicu kebakaran hebat yang menjalar ke sebuah bangunan. Sebuah sekolah di desa Arab Israel Deir al-Asad rusak akibat serangan Hizbullah pada Jumat waktu setempat. Israel mengklaim kerusakan di Deir al-Asad disebabkan pecahan roket yang dicegat, bukan karena terkena rudal secara langsung. Sebelumnya Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket yang lebih luas yang menargetkan Israel Utara. כאילו רב עוצמה. התחלנו לרוץ בשכונה, לבדוק איפה זה נפל, השכנים התחילו לצאת מכל מקום, שמאלה ימינה, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים, עד שהקלנו איפה זה נפל. היה לנו פה אצל השכנים 3 נשים, נפגעי חרדה, ופינו אותם לבית חולים נהריה. והיה עוד 2 נשים גם מאותו שכונה, שגם פינו אותם לבית חולים נהריה, אבל הם נפגעי חרדה. Militer Israel merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan yang menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Israel tidak merilis detail lokasi atau waktu pasti serangan tersebut. Menurut militer Israel, operasi militer berlangsung pada pekan lalu. Israel mengklaim menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Serangan Israel juga menghantam permukiman di pinggiran selatan Beirut yang hancur pada Rabu waktu setempat. Akibat serangan ini, 303 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Serangan juga membuat sekitar 1 juta warga Lebanon kehilangan tempat tinggal. Daerah ini dianggap sebagai benteng Hizbullah dan kerap menjadi sasaran serangan Israel. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket yang disebut menyerang Israel Utara. Israel memastikan terus menyerang Hizbullah di wilayah Lebanon. Israel mengklaim serangan udara menyasar 10 peluncur roket pada Jumat waktu setempat. Israel juga mengklaim meledakan terowongan yang disebut terkait infrastruktur bawah tanah Hizbullah di Lebanon Selatan. Menurut Israel, terowongan itu adalah gudang senjata yang menyimpan roket, bahan peledak hingga granat. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם.
אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. Amerika Serikat dan Iran memulai perundingan perdamaian yang dimediasi Pakistan. Delegasi kedua negara sudah hadir di Islamabad untuk mencari solusi mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Apa saja potensi kesepakatan yang bisa dicapai, mengingat komentar tajam saling menunjukkan ini baik dari Donald Trump dan Iran juga masih terjadi. Kita akan ulas usai jeda berikut.